Amahoro y'Imana abane namwe banyarwanda, banyarwandakazi. Amakuru mashya atugezeho aka kanya kuri tariki 8 z'ukwezi kwa 10 2024. Icyorezo cya Marburg kimaze kwandurwa n'abarenga gato 60 mu Rwanda. Kuri 14 bamaze guhitanwa n'iki cyorezo, naho 33 bo bari kuvurwa. Abamaze gukira iki cyorezo bo ni 16. Muri aka kanya rero u Rwanda rwakiriye doze 700 zo gufasha abarwayi bamaze kwandura iki cyorezo kuba zabafasha gukomeza kugira ubuzima bwiza. Muri aya makuru rero dufite hano biragaragara yuko kandi byatangajwe yuko iki cyorezo kugeza uyu munsi kitarabonerwa umuti ndetse n'urukingo, ahubwo izi doze nizo kugira ngo bakomeze bagabanye ubukana bwacyo. Banyarwanda, banyarwandakazi rero murabona ko dukwiye gukaza ingamba, kuko iki cyorezo turebye gato hirya cyatumaraho abantu. Ni ngombwa rero ngo dukomeze ingamba leta y'u Rwanda ihora idusaba gukora. Bamwe mu banyarwanda batangiye gufata inkingo zabo. Buri munyarwanda wese aho ari hose yitegure gufata uru rukingo, kuko iki cyorezo kimeze nabi, kirakomeye. Nk'uko bigaragara kuri sikirini zanyu, abanyarwanda bamwe na bamwe batangiye gufata inkingo. Ntidukwiye gucika intege habe na gatoya, kuko cyo nta mpuhwe kidufitiye. Mureke dushyire hamwe, dufatanye ndetse turwanye iki cyorezo, kuko nidutinda gato kiraduhitana.